tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo padgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabalimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ingka kadiag pasada, Arthur. Una nanang, apay aya? Ado nga ron timang mangag ko amadi kanu agalad mo akas may sa tricycle driver. Ay nawaw. Apay kumama din nanang. Umapal da lang at ada tricycle ka. Idin to tawan kada kwada. Basta maditi ang parparamag. Oho. Sana da kas agparamag no dala ka pagparamag. Ti maday. No awan kan ka kat iparparamag mo. Dajay ati maday. Ay nawaw. Gaputan naka-tricycle kan, day tati pagparamag mo. Una. Kakaiso na nga da nanang. Imbag, tapno ang muda mat nga da makabarbaro at tricycle ka. Ay saan anasaya at tikasta a klasin ti tao? Saan ka kumang agraraman launay, anak? Sa anak nga agraraman. Tanabayagan anaramanak ti kinamayat da tricycle na. Dito'y kayo tricycle ko, takabarbaro. Mayat apagluganan. Ay, ninsamot ka no tatakardo tinakapila. No iso tinakapila. Apay nga ron nga awan dito'y. Urayon nyo kit din tiyawan. Intay kay day, tadak mo tapagluganan nyo. Ay, sa bagay, agdardaras kami. Iso nga uray aglugan kami nga rudan kan ka, tawan mat ni tatakardo. Wala. Apay nga min apumanaw, no iso tinakapila. Lumugan kayo, tayin-tayaw. Ano? Sabay nagpipintas kayo. ay baraok. Ada ka di pa'y pag-ianak. Ay! Amangan mo saan nyo akabalan tagyan iti likod, Lola. Urayan nyo lang ang timaysa. Ay, sapay agdardarasa, ba't? Urag dardaras kayo, kanaudi kayo, mate. Imbag ano kaya tiyoti nagpipintas ababalasa nga mang saklot kan ka. Ay, siya kung ti agtugaw iti likod ti driver. Tani Lola ti agtugaw iti unag. Ay, agyapan nakbalasang. Ay, makalugan nakmalangan. Para dito yan, Manong. Ay, dito'y kagayaman, adeng. Imbag, ta sana na ilabas. At iti pasahik, Manong. Ay, kwa, ay, bayamon. Basta lumugan kan tumanan, wan. Ay, apay ngay, Manong, asan mo nga lang ti pasahik? Basta napinta sa balasang. Libre, iti tricycle ko. Nagsayatan no kasta, Manong. Oray ka na yun nga rod asikat ti pagluganak ano kasta. Kaya't mo taglugan kanyak, ading ko napintas. Ay, di ta tricycle mo, ti ko nakapagluganak, Manong. Ay, uray ka na yun kang aglugan. Ay, dimsag amin na nababalasang Lola. Pagdisagan nyo. Ay, di talaga yan di waiting shade, Barok. Nay, nagasidig magayam. Okay, dito itayon, Lola. Ay, nakadano nakmatlaangan. Agyaman nakbarok. Oops! Kay pliti yung ngay, Lola. Nay, apay nga ya libre ti pasahe na kiji babalasang adimsag itay. Babalasang ngamin na gijay, iso ajak siningir. Oray sa kabalasang akpaymat. Naa. Libre kumamat tapno ka na yun nakmang-alumugan iti tricycle mo. Ay sos, lugi akon no amin kayo kung ilugan ko libre. Ay. Ay basul mi pay. Si kamat tinagayab. Nga oray dya agnagan kumaitikardo tinakapila. Sige, inakon ka ni awang kwarta. Ay, salbag. Ay,
May sa biyahe awan ti nagbayad. Ay malas. Sapay nagngina ti gasolina. Ay nawaw. Apengin mo na ka nagbiyahe ka siya tinakapila. Kasano kag dardaras mo dagiti pasaheros nga mawang kamay, tata? Malas ka nang ilugan kadakwada. Tapay amalas ka ng ilugan ngay. Kasano, kawan mo nagpliti o remay sa. Malas maw, ngam swertek. Intom na minsan, jak kayaten ti mangilugan iti babalasang. Tapay mate. Kasano ka mabainak mo't amang singir iti pliti dan. Apay ko makabain mo ka pasaheros mo ida. Rumbang agbayad data pasaheros maw. Nay, apay ama ditijar mo asimang pat. Ayan tayong pagatang ko asidaan. Ay, pinaggasolina tinapasadak na nang. Anya, pinaggasolinam amin ang napasadaam. Basit ti pasaheros ita. Ado kami mga agpaspasada. Ano muna ka damay sa biyahe nga awan ti nagbayad. Tapay kumadi nagbayad. Bayan nyo, saan yun nga munpay. Hanggang bumawi akto inton maminsan. Kasano ko matiaramidam tapno makabawi ka ako nam. Diskarte ko na. Uray anya day ta diskarte basta saan adakas ay kataramidam Ngam no dakas. Pangaasem ta saan mo nga aramidan. Ay nawaw, awan ti dakas nga aramidag. Basta makabawi ak. Manen, bakit asan ang nagpasahay ti agur-uray ti kalsada? Aha, labsak latan ta mga no awan maneng kwartana. Oy, driver! Napay alinabsan na kat pasahero akman. Ang parparak ng dinakit din sinardikan. Nagalas ti ugali ba, driver? Reklamo kay din sa mga agpasahay. Uray awan iluglugan ka. Nukas tamot at yagplite. Kaya di nakainlogan di mo na tricycle kaka. Ay, ambok pa yan, ading ko. Makita na dyan, driver. Kimatla ang tisan amabalos. Anyat kahit mo sa wine. Ay, umay kang talumugan kakideng. Ay, sige man nga Rod. Itulod na kiti kabangibang barangay. Arkilaan kan. Ada kwarta. Sige nga Rod, kaka. Ay, makarma jay nang labas kanya kitay. Kuna na siguro no jak agbayad. Ay, apa yan na ibagayaw ti kasta, kaka. Ay, lipate mo. Basta itulod nak, iti imbagak apang itulod am kanyak. Nala, intayaw. Ay nawaw, nakaswertiak itangal daw si ka. Kasano ko nagswerte kayaw? Amom ka di bakit alinab sa medya kalsada? Ay, teka di pura ti buok na nakapinggol iti pink ka bakit? Wain, dahi dya tinangtid iti swerte. Kasano ko mati panangtid na kan kaday dya bakit iti swerte? Inlogan ko itay, nagpaitulod iti kabangibang apurok. Ay, nagdakkel tinted na. Barya ako makit ko na naman keep the change. Anya? Keep the change? Winsi ka. Ay, ninayunan na pa iti dolyar. Sarabok ka na, taada kabagyan na nagbalik bayan ang naggapo iti arimi ka. Ay, sinalbag. Siya kumati nagasat ng ilugan ka. Kunak ano awan ti kwarta day dya bakit? Agpay tuludak man niya kabangibang apurok manong. Ay, uwan na ding napintas.
lumugan kan. Agyaman ak manong. Adeng, itay tapay ngagpatpataray, adayo kadipay. Ala, kasla sa bali mat dito yun manong. Ha? Nayaw-awan tan samat tan. Nagadumat tan na babalay dito eh. Idi na udi nga imayak katawan unay babalay. Kaya't mo asawan, saan mo akabisado ti papananta? Wan manong, sinurot tamat ti kalsada nga kasla sa bali mat tan tinapananta. Sapay awan gasolinahan dito adayon iti ilay. Ang adamat kit diamok ngaglaklako iti gasolina dito asidag ngam per galon tasan mata gasoline station. Ha? Paggatgatangan dagiti mangalap ken mannalon nga aguskusar iti hand traktor. Kapilitan nga rodon adita ti paggatangan ta iti gasolina. Mapanta nga rodan. Tayo matlaang ti pagdamagan ta iti balay nga ibagbaga kapapananta. Sige nga rod. Nagkarong tingin na ti gasolina dan. Adayo nga min iti ilay. Ay, adeng. Dinamag mo ka din no sa dino ti balay nga ibagbaga mapapananta? Ay, wan manong. Di tagayam pakanawan adalan. Ay, Pakanigid gayam tinagnaan tay. ikit mapanta nga rodin na iti bagbaga mabalay. Ay, manong ka di amin ti bayadak manong. Kuha, ay, bayamon. Saan ka di nga imbaga kalibre no si kataglugan? Itulod ka iti balay apapanam. Ay, uray saanan manong. Dito itan. Tayin text ti asawak asabatan nakbabaan iti motor na. Urayik dito yan ti asawak. Uray mabalin mo ti agsubli. Agyaman ako na iti panangitulod mo kanyak Anya, asawam. Apa di mo imbagbaga? Di mo mat dinamag manong no ada asawa ko no awan. Sinalbag. Malas ketel daw kon. Nawa na nang iti gasolina gapo iti dayja babae. Gimatangak pa iti nangingina gasolina. Nadagayam asawa na. Apaya kasla nasuuran tarupam. Kasla nasakit ti tiyan mo. Jak mamono niya tinasakit kaon. Puson sa wano ulaw. Nay, hay, delikado no kasta barok. No pusaw di ta barukong. No ulaw, di ta ulo sa dino ti pakarik nam iti nasakit. Di nakpay man kasarsarita tata. Tawan ganas ko makisarita iti orasinaw. Nay apay ngay. Ibagam no niya tinasakit mo taypan ka di ospital. Ang mga no, tumangkin ka di na oras ay delicades. Sumungan na babae. Ilugan ko amin ida tap na masbot ko ti apog ko. Nalugi kapo iti babae. Masapol ang makasubutak. Ay, lumugan kayo! Mapan kayo kadi amin iji ilay. Apay nga ilugan mo amin ida ka nagaduda. Uperiloading ka na baraw. Agtal na kay man tata. Di ka tumanagari. Italang mo ta makasubutak. Ang mga no makasalaw ka iti pulis, overloading ka. Wan bibiyang mau. Adamo lisensya. Malama ka mo ha. Apay nagawid ka. Ayan tay tricycle. Aday jay ili nanang. Anya? Imbati mi jay ili ti tricycle. Idinto taadakan ditoy. Natiliwak ta overloading ka naw. Nalipatak pa nga inrinyo ti lisensya. Naimpaw din. Kanti maday. Adamot awit ti pasahero ka may parit nga agas. Iso na jay, naimpaw ti tricycle ko. Anya itagay ti pangsa kami ti tricycle.
Ay nahin, sarsarak munti tricycle. Nukunak nga men, asaan kang agarami iti maikaniwas. Imbaga tasaan apati si kakit nakulaong lukaw. Ay nawaw! Anya nga'y Arthur, agpara magkakadipay? Ti agaramid iti madi, agbabawi iti udi. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.